салом бинандагони гиромӣ, барномаи ахбори озодӣ бо охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Абдулло Ашуров ҳастам. Салом. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз, чоршанбе 4 ноябр. Доналд Трамп иддао кард, ки дар интихоботи президентӣ дар Амрико пирӯз шудааст, аммо натиҷаҳои ниҳоӣ ҳанӯз маълум нест. тасҳеҳи якдафаина. бонки миллии қурби расмии сомониро дар баробари доллар якбора 10% поин бурд. нигаронии мардум боло рафт. баланд шуд, нарх навон баланд шуд, мисолига башки доллар ки хес ҳама чи хисан ҳама. пандемияи коронавирус роҳи ҷаҳонгардонро ба тоҷикистон баст. сокинони деҳаҳои дурдаст ва дастёронашон бекор мондаанд. хар мо ба хизмат мекардем, мо хар мехӯрдем, мисол хар аз сол мо хӯрдем. доналд Трамп бе пешниҳоди далеле иддао кард, ки дар интихоботи президентӣ, ки рӯзи 3 ноябр дар Амрико доир шуд, ба номзади демократҳо Ҷо Байден пирӯз шудааст. ӯ бо иқдоми ҳуқуқӣ ҳам таҳдид кард. ин дар ҳолест, ки натиҷаҳои овозиҳӣ дар иёлоте ба монанди Пенсилвания, Висконсин, Мичиган ва Ҷорҷия ҳанӯз пурра ҳисоб нашудааст. Байден гуфт бовар дорад ӯ барои даст ёфтан ба 270 овози ҳайати интихоботӣ наздик мешавад. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Тоҳири Сафар. барои 4 соли дигар ҳукумати Доналд Трамп ё Ҷо Байден то рӯзи интихобот бештар аз 100 миллион амрикоӣ ё ҳузурӣ ё аз тариқи почта рай доданд. миллионҳо нафари дигар дар аҳди пандемия ва бо тарс аз тазоҳурот дар рӯзи интихобот рай доданд. азбаски мо аркони муназзаму мустаҳками демократиро дар амрико дорем, ман умедворам ҳама чӣ хубу ором мегузарад. райдиҳӣ дар марказҳои умумии калисо ва аз ҷумла дар ин масҷиди Лос-Анҷелес сурат гирифт. муҳим аст мо аз ин ҳаққи худ истифода барем, чун аз роҳ ба тағйирот дар кишвар таъсир мегузорем. як тарафдори Байден гуфт барои тағйирот рай додааст. ин мард ҳам, ки тазоҳурот ба зидди табъизи нажодӣ ӯро ташвиқ кардааст. соли гузашта дар ин ҷо мардум фаҳмиданд, ки мо бояд ба нобаробариҳои иҷтимоӣ ва пешқазоват таваҷҷӯҳ кунем. ин мард мегӯяд интихоботи мазкур фавқулода аст, чун ба ақидаи ӯ кишвар дар роҳи дуруст аст. ман рай медиҳам то дигарбора амрикоро олӣ созем. ман ин ҷо касеро интихоб мекунам, ки кишварро роҳнамоӣ кунад. дигарон ҳам мувофиқанд, ки вазъи амрико дар аҳди Трамп хуб шудааст. ба ман маъқул аст, ки президент амрикоро дар ҷои аввал мегузорад. ман бовар дорам, ки ҷумҳурихоҳон дуруст мегӯянд. ин муҳоҷир мегӯяд амрико дар аҳди Трамп бегона ситез шуд. ҳамаи мо муҳоҷирем. ҳамин кишвар ҳамаи моро бузург кардааст. агар чунин сиёсати Доналд Трамп идома кунад, ин кишвар деворкашида мешавад, ки мо қабул надорем. ин нигаронӣ ҳаст, ки номзадҳо ё райдиҳандагон натиҷаҳои интихоботро напазиранд. ба фикри ман дар ниҳоят кишвар бояд натиҷаҳоро пазирад, ягонаву ҳамбаста бошад. ҳар натиҷае буд қабул кунад. натиҷаи ниҳоӣ шояд баъд аз рӯзҳо ё ҳафтаҳо эълон шавад. меъёрҳои интихоботӣ дар ҳар аёлат фарқ мекунанд. мо баъзе аз натиҷаҳои пешакиро ба даст меорем. то рӯзи ҷумъа натиҷаҳои ниҳоиро надорем, чунки то он рӯз бо почта ба мо мерасанд. дар Пенсилвания Бет Ҷобсон тарафдори Байден мегӯяд ҳамаи райҳо бояд ҳисоб шаванд. ман дуо мекунам, ки ҳар рай ҳисоб шавад. мо набояд девонагӣ кунем. бигзоред ҳисоб кунанд. биёед муколама дошта бошем, чун дар оилаи ман баъзеҳо назари дигар доранд, вале бо ин ҳам ман онҳоро дӯст медорам. оё ҳама чӣ дуруст тамом мешавад ва ҳарду ҳизб натиҷаҳоро мепазиранд? амрикоиҳо ва тамоми ҷаҳон мунтазири ҳамин натиҷаҳо ҳастанд. бинандаи арҷманд, мо лаҳза ба лаҳза натиҷаҳои интихоботи президентиро дар Амрико пайгирӣ дорем ва бо охирин таҳаввулоту назарҳо аз Тоҷикистон метавонед дар вебсайти озодӣ.org ошно шавед.
قرب رسمی سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی و دیگر اسعار خارجی پایین آمد. اگر روز 3 نوامبر در بانک های تاجیکستان $1 به 10 سامانی و 34 درم برابر بود، روز 4 نوامبر به 11 سامانی و 30 درم رسید. بانک ملی قرب 9 سامانی را تصحیح یک دفعینه نامید. بار آخر ماه مارس امسال قرب سامانی در برابر دلار به یک بارگی 5% پایین آمده بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه سبب‌های بالا رفتن قرب رسمی دلار را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف از این تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی و از بین بردن فرقیت در بازار بینی بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان هم اشاره شده است. بالاروی قرب رسمی دلار در حالی است که هفته‌های اخیر صاحبکاران از کمچینی شدید دلار در بانک‌ها شکایت داشتند و گفتند که بانک‌های تجارتی تاجیکستان اصلا به کسی دلار نمی‌فروشند. چون این وضعیت اساساً صاحبکاران را نگران کرده بود که به واردات محصولات از خارج مشغولند و دلار برای آنها خیلی ضروری است. صاحبکاران از آن نگرانی کردند که اگر بانک ملی سیاست قربی خود را تغییر ندهد ممکن است در هفته‌های آینده واردات محصولات کم شده و بازار به کمچینی محصولات روبرو شود. ولی بالاروی قرب دلار در تاجیکستان تقریبا به زندگی اکثریت ربط نگیرد، چون بسیاری ها از حالا نگرانند که بالاروی قرب دلار باز هم بهانه برای بالا بردن نرخ در بازار می شود. خب الان شاید نرخ نوام بلند شد مثل گپ انا هیچ گرفتن نمیتونه مثل نرخ بلند باش که دلار که خیلی همه چی خستن گرم. نگرانی ساکنان در حالی است که بانک ملی تاجیکستان گفته است سبب‌های اساسی پس شدن قرب رسمی سامانی این ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول‌های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می‌رود. کمبود دلار برای اقتصاد تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مسئله‌های مهم تبدیل یافته است. مقامان چنین حالت را اعتراف می‌کنند و می‌گویند سبب این کار منفی بودن توازن سودای خارجی کشور است. اگر ساده‌تر بگویم تاجیکستان سالانه با مبلغ بیش از $1 میلیارد به خارج محصولات صادر می‌کند، ولی در عوض از خارج با مبلغ بیش از $3 میلیارد به کشور محصولات وارد می‌شود. ضمناً در بازار ارز خارجی در تاجیکستان نه تنها قرب دلار بلکه یورو و روبل روسی هم نظر به یک روز پیش بالا رفت. با گذشت 13 ساله از قتل ژورنالیستان در تاجیکستان، پیوندانشان درباره قاتلان آنها معلومات ندارند و هنوز منتظر تنتنه عدالت هستند. تفتیشات راز کشتار خبرنگاران تاجیک را هنوز آشکار نکرده است. در روز ختم بی‌جزایی نسبت قاتلان ژورنالیستان، همکارانم امرالدین عالموف و علیشیر ظریفی به خانه دو ژورنالیست کشته شده تاجیک رفتند. خاصیت شیرالی و از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات عاملان مرگ شوهرش است. شوهر او مرادالله شیرالیزاده 28 سال قبل 5 می سال 1992 در نزد بینای کنونی پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرالیزاده نخستین سرمحرر روزنامه صدای مردم و دپوتات خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. با نقصی همتا خیلی خواست ما رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیا منش گفتم برای کار گفتم روح سفید گفتم همین برو آمدن و بچم همین دلم جوه زد. سحری شد که بچم در تختش گفتم خیلی کشوده کشوده برو آمد رفت گشت آمد اوچه جان تیجیق سسودیم برام. از مرادالله شیرالیزاده 4 پسر مانده است. یک نفرش مهاجر مهنتی، یک پسر دیگرش زندگی الوهیده دارد و 2 نفر از فرزندان همراه مادرشان به سر میبرند. بعض مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرالیزاده را کار دست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند.
пайвандони Муродулло Шерализода ягона хонаводае нест ки дар бораи марги ӯ то ҳанӯз ба пурсишҳои худ посух наёфтаанд. журналист Хушвақтшо Муборакшоев аз қурбониёни дигари солҳои ҷанги шаҳрвандӣ гуфта мешавад ки ба қавли пайвандонаш бо вуҷуди талошҳо ҳатто натавонистанд ҷасади ӯро пайдо кунанд. ман гуфтам охир инҷо одамои бегона одамои ва мегӯяд ман ҳамашон қади кор кардагӣ ҳамаи миллат ман ҷура дорам манам мерам ягонҷо маран ҳеҷ кор карда наметонам. баъд чӣ шуд? хе мо рафтем баъд як моҳ хабари мурдашон омад. Хушвақтшоҳ Муборакшоев дар телевизиони Тоҷикистон ва газетаи Садои мардум кор кардааст. бар асоси гуфтаҳои хонавода ва бархе ҳамкорони собиқаш моҳи декабри соли 1992 ӯро аз автобуси рақами 22 пойтахт афроди ношинос иҷборан бароварда бо ҳамин беному нишон шудааст. хонаводааш дар душанбе мегӯянд то ҳанӯз қазияи бенишон шудани ӯ барояшон маълум нест. ба қавли коршиносон дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар бесарусомониҳо имкони додхоҳӣ набуд, вале имрӯз зарурат пеш омадааст ки қазияи марги журналистон бештар таҳқиқ шавад. пайдо кардану ҷустуҷӯ кардани қотилону гунаҳгорону ино вазифаи албатта бошарафонаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ. аз онҳо хоҳиш мекунем мо ки ҳамеша дархост мекунем ки бояд ки дар ин росто бояд як корҳои хубро анҷом диҳанд. пандемияи коронавирус дар Тоҷикистон бештар ба арсаи сайёҳӣ ва ё туризм зарба зад. сокинони деҳаҳои наздик ба минтақаҳои сайёҳӣ мегӯянд пандемия роҳи ҷаҳонгардонро баст ва онҳо ки аз ҳисоби роҳбаладӣ ба сайёҳон даромад доштанд бедаромад монданд. аз ҷумла сокинони деҳаи Артуч дар шаҳри Панҷакент ки аз ҳисоби сайёҳон фоида мегирифтанд бекору бедаромад монданд. гузориши ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ аз ноҳияи Панҷакент. муҳиддин ҳасанов сокини деҳаи дурдасттарини Тоҷикистон ду харро ба маблағи 5000 сомонӣ харид ва умед дошт имсол ба сайёҳони хориҷӣ хидмат мекарду ризқу рӯзии 25 нафар фарзанду набираҳояшро меёфт. хар дар ин баландкӯҳҳои мушкилгузар ягона василаи одамкашониву боркашонӣ аст ва садҳо сайёҳро ба минтақаҳои сайёҳатӣ мекашонад. вале имсол бо пайдоиши пандемияи COVID-19 ҷаҳонгардон наомаданд ва харҳои Муҳиддин Ҳасанов бекор монданд. хар аз мо ба хизмат мекардем, мо аз пишти хар мехӯрдем. мисол хар аз сол мо хӯрда истод аст. мо дигар роҳе надорем. мо аз худои таоло умед дорем ки ҳамин коронавирус нест шаваду туристон биёнину бо зиндагии дурдасти мо ки аз шаҳри вай дар ҷои дур аст бо беҳтар. деҳаи Артуч бо табиати зебо ҷои гардишгарони дохиливу хориҷӣ аст ва беш аз 700 хонаводаи инҷо ки замини кишоварзиву ҷои кор надоранд дар фасли гармо чашмбароҳи сайёҳаткунандагон ҳастанд. ҳавлии Нурмаҳмадбеков аз моҳи май то ноябр қароргоҳи меҳмонон аз Аврупову Русия аст ва сайёҳон ба хонаи ӯ тавассути ширкатҳои сайёҳӣ роҳ меёбанду ҳақмузд ҳам медиҳанд. дар ҳоле ки онҳо буданд албатта ба мо хеле таъминот боз зиёд мешуд. мо мардуми деҳаи Артуч харкору мо кор мекардам, мо роҳбалато доштем, повур доштем, инҳо на карда мехӯранд. аз сабаби ҳамин хеле паст омад нисбатан шароити мо. бахши сайёҳии Тоҷикистон ки солҳои ахир мақомот бештар аз рушди он суҳбат мекарданд ва ба ояндаи хуби он умед доштанд, дар давраи пандемия зарбаи сахт дидааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ 355 000 хориҷиён ба Тоҷикистон омаданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 62% камтар аст. бинандагони азиз, вақти барномаи ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ахбору гузоришҳои дигарро зери нишонии озодӣ.org сомонаи радиои озодӣ метавонед бихонед ва дар саҳифаи озодӣ видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube тамошо кунед. фардо субҳи барвақт навиди бомдодиро бо хабарҳои наву тоза аз шаҳри Душанбе Сарвинози Рӯҳулло тақдими шумо мекунад. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори шумо.